bivša reality učesnica i voditeljka Mina Vrbaški trenutno prolazi kroz jedno od najemotivnijih putovanja svog života. Naime, Mina je krenula na hodočašće od Inđije do Ostroga u pokušaju da pronađe mir, oprost i duhovno isceljenje. Iako je hrabro zakoračila na ovaj put, već nakon prve deonice oglasila se na društvenim mrežama i priznala da je potpuno iscrpljena. Raspadam se od bolova, jedva hodam, imam jako upalu mišića i mislim da će me totalno slomiti, rekla je Mina i dodala da je završila na infuziji i da se trudi da se izbori uz lekove i podršku porodice. Emotivan trenutak zabeležen je i dok je plakala na putu, a njena majka Ivana je sve vrijeme bila uz nju i pružala podršku. Mina ne krije da su je emocije preplavile i da joj svaka podrška dragocena. Ova transformacija i pokušaj katarze dolazi nakon što je javno priznala da se u mladosti bavila prostitucijom. U jednoj od svojih najiskrenijih ispovesti, Mina je ispričala da je u taj svet ušla sa svega 16 godina i da je to bio najmračniji period njenog života. Istakla je da se delimično kaje, ali i da je tada pokušavala da obezbedi porodici ono što su tražili. Majka je, kako kaže, sumnjala, ali nije imala snage da joj prizna istinu. Nakon svega, potražila je pomoć psihijatra i pokušala da izgradi novi život, daleko od prošlosti. Danas, kroz znoj, bol i suze, Mina Vrbaški nastavlja svoj put ka Ostrogu, nadajući se spokoju i potpunoj unutrašnjoj obnovi.